Pozdrav ljudi! Topla voda je izmišljena već odavno, ali hrvatski jezik je izmislio osobno prijevozno sredstvo. A šta je to? Pa to vam je ovo ovdje. Električni romobil. Kakav električni romobil? Električni romobil marke MS Energy, model Urban X. Urban, vjerovatno zato što je za urbane krajeve. Preporučen AX zato što ima dva pogona. Prednji pogon, zadnji pogon. 300 W motor u svakom kotaču. Znači zbrojeno 600 W i dalje zadovoljava taj standard hrvatskog zakona, jer je tu dopušteno maksimalno 600 W za takav električni romobil. Bubanj kočnica u prednjem kotaču, bubanj kočnica u zadnjem kotaču. Kočnice aktiviramo sa polugama na volanu koje su sajlom povezane sa bubnjevima. I uz te kočnice, bubanj kočnice, imamo i električnu reverzibilnu kočnicu koja se također nalazi u volanu, gdje se električni motori pretvaraju u generatore, koče i regeneriraju tu kočenu energiju natrag u bateriju, pune bateriju. Međutim, to bi trebalo dosta kočiti da se to pozna na kapacitetu baterije. Jedino ako se spuštate uz neku jako veliku nizbrdicu, možda koji postotak baterije se i napuni na tom dijelu. Žmigavci, znači rekli smo žmigavci u volanu, žmigavci znači na ovom dijelu zadnjem, lijepo su uklopljeni u liniju ovog romobila. Znači ovoga se ne bi prosramili ni neki autodizajneri. Na ostalim romobilima to nekako bude nespretno napravljeno, ovdje mi se baš sviđa. Tu ima ručka, znači isto za koju romobil možemo transportirati i prenesti, isto jako zgodno. Sam romobil znači ima 28 kg svoje neto mase. Dopuštena masa vozača koji vozi je 120 kg, znači ukupna bruto masa 148 kg. Mislim da će svako naći u tome. Tih 28 kg nije preteško za ovaj romobil, tako da se romobil može lakše transportirati. Ima veći romobili, imaju veći kapacitet i sve, ali su preteški težinom, tako da nisu za neki transport. Da kažem još o bateriji. Baterija je 48 V i kapaciteta 15 Ah. Znači ti 15 Ah bilo bi dovoljno za nekih 60 km u nekim idealnim uvjetima. Znači ako bi se poštivala ta maksimalna dopuštena brzina od 25 km/h. Mi smo znači skinuli blokadu sa ovog romobila. To ćemo pokazati naknadno u videu. I sad ovaj romobil ide puno brže i naravno da smo sa tim srušili i doseg. Doseg sigurno više nije 60 km, nego je puno manji. Šta još reći o romobilu? Znači ima ovjes, znači amortizere, dva amortizera sa zadnje strane, jedan amortizer sa prednje strane, tako da je dosta udoban kod prelaska neravnina. Ovaj dek je dovoljno velik da se smjesti, evo moja noga broj 47, lako se smjesti tu. Ima i veći, ali kažem to je onda kompromis kod transporta. Tako da mislim da je ovo nešto idealno za transport i za korištenje u više prilika. Nakon ovoga vidjet ćete kako izgleda unboxing ovog modela, a poslije toga prelazimo na testiranje. Pa idemo dalje. I možemo krenuti na unboxing ovog električnog romobila ili po hrvatskom zakonu to se zove osobno prijevozno sredstvo. Dakle, imamo 6 vijaka. Tih 6 vijaka drži volan. I imamo kabel punjača. U ovoj kutiji se nalazi punjač. Punjač je 54,6 V izlaza, 2 ampera, 109,2 W. Nakon raspakiranja provjerit ćemo malo pritisak u gumama. Znači, gume u sebi imaju gel zaštitu protiv bušenja.
da bi to funkcioniralo. Pritisak bi trebao biti negdje između 3,5 i 4 bara. Sad je evo trenutno 1,4 bara. Znači dignut ćemo na 3,5 bara. Evo ga. Znači pumpamo gume na 3,6 bara. Ja sam ipak malo teži pa ću staviti 3,6 bara. Ok, to je to. Znači gume su bile napumpene na 1,5 bar, bar ova zadnja. Sad ćemo vidjeti na koliko je prednja. Prednja guma je na 1 bar. Znači, dižemo i prednju gumu na 3,6 bara. Evo ga. Uključavamo maksimalnu brzinu na električnom romobilu model MS Energy Urban X. Za otključavanje od alata će nam biti potrebno, ako imate neki gibljivi šrafciger, križasti, ili mali šrafciger, tipa poput ovog, i vjerovatno skalper. Šta moramo napraviti? Moramo znači 3 križna vijka skinuti. Ti vici drže ovu ploču ispod. 4. vijak nije potrebno skidati, samo ga malo ošrafiti da se ploča može zabaciti na stranu. Nakon toga unutar se nalaze 2 kabla koja nam ne trebaju, ali se nalazi i ovaj kabel koji ima bijelu žicu i rajhemom je tu spojnica spojena. Znači ovaj rajhem moramo najprije razrezati. Razrezujemo rajhem. Evo ga. I ištekali smo džek. Rajhem sada ne služi ničeme, ali dijelom će izolirati ovo. Znači kada smo ovo ištekali, to vratimo natrag i ovu metalnu ploču vratimo na svoje mjesto i zašrafimo 3 vijka koje drže. Zadnji korak kod skidanja blokade sa električnog romobila model Urban X je taj da skinemo aplikaciju na mobitel, ime aplikacije MS Energy Urban, startamo aplikaciju, u aplikaciji preko Bluetootha konektiramo se sa romobilom, romobil mora biti upaljen, spojimo se na njega, evo ga, konektirani smo, ulazimo u Settings, ulazimo u Advanced Settings i ovdje možemo znači u Speed Limitu, Speed Limit je trenutno 25 km/h, kliknemo na Speed Limit, povećamo ga maksimalno, on je maksimalno tu 60 km/h, ali kad kliknemo OK, to se vrati natrag na 45 km/h, tako da je 45 km/h maksimalno što nam aplikacija dopušta. I to je to. Dakle, mjerimo top speed na MS Energy Urban X. Skinuta je blokada. Palimo ga. Znači, od modova imamo znači Eco mod, Standard mod i Sport mod. Idemo u Sport modu probati kako to ide. Evo ga, to je maksimalna brzina, 46, ne ide brže.
Sada idemo u jedan stres test. Oba pogona su uključena. Ispred nas je uzbrica. Idemo vidjeti kako se to nosi sa tom uzbricom. Trideset 5 km drži na uzbrici. Pokušat ću izmjeriti da vidimo koliko ta uzbrica ima stupnjeva nagiba. Inače, to je poznata uzbrica u Novalji prema kružnom toku. Evo, 35-36 km. ,34, ovdje je možda malo strmije. 33. Ide to, ko bi rekao. 31 pri vrhu. I evo nas sa obale na kružnom toku. Koliko bi to nizbrica bila, evo pogledajte. Idemo dalje. Evo ga, top speed 46 km na sat, 45. S tim da je vjetar u prsa. Ide bez problema uzbrdo, 35-36 km. Tamo najzabavnija vožnja. Nije prebrzo, dovoljno sporo da je sigurno, ali dovoljno brzo da je zabavno. Proći ćemo malo i aplikaciju koju koristi ovaj romobil, znači MS Energy Urban X. Koristi aplikaciju MS Energy Smart BMS. Ta aplikacija bi bila kao neka dijagnostika za romobil. Ako romobil ima neku grešku, da u aplikaciji provjerite koja komponenta znači je u greški. Evo, kad se starta aplikacija, tu se pokazuje znači trenutno napunjenost baterije romobila, znači oko 53%, ukupna struja punjenja 2,04 ampera, znači u trenutku dok ovo snimamo romobil se puni, struja pražnjenja ili punjenja, trenutno je struja punjenja, napon baterije ukupno 49,26 V i status baterije normalan. U detaljima možemo vidjeti da je to kapacitet baterije od 15 Ah, da ima serijski broj članaka, 13 članaka ima spojenih u toj bateriji,
Temperatura baterije, napon baterije, informacija o alarmu 0,0 i zadnja stavka, znači usluga, možemo vidjeti detalje napona po ćelijama i temperature, to je sve u redu. I status alarma, znači tu bi sve je trenutno u zelenom, znači ima dva upozorenja, jedno žuto upozorenje i crveno upozorenje, znači ako dođe do tih upozorenja, a ne možete ih resetirati, znači da bi trebali posjetiti servis. I to bi bilo to. Povijesni podaci su dostupni samo servisu uz lozenku i također postavke parametara samo u servisu, tako da je ova aplikacija u principu kao dijagnostika za romobil. Ono što je dijagnostika za auto, to je ova aplikacija kao dijagnostika baterije za romobil. Evo toliko. Šta mi se jako sviđa kod ovoga modela Urban X, to je što ima gumiran dio, znači ispod nogice, tako ako parkirate u kući na neke parkete ili nešto neće se oštetiti, a i ne žulja po ovima neravninama, lijepo sjedne. Pojasnit ćemo još malo kako rade komande na kokopitu ovog romobila, ako ga tako možemo nazvati. Znači on ima dvije tipke sa desne strane, dvije tipke sa lijeve strane. Normalno na ovu tipku Power se romobil pali sa nekim dužim pritiskom. Ista ta tipka ima mogućnost prebacivanja između modova, znači ovaj crveni S to je znači Sport mod. Ako ne piše ništa, to je Eco mod do 5 km/h. Ponovim pritiskom znači idemo u zeleni S, to je Standard mod, i još jednim pritiskom vrtimo se u krug, dolazimo ponovo do Sport moda. Ova tipka tu pali žmigavce na volanu i žmigavce iza romobila. Žmigavci rade cijelo vrijeme i neće se sami ugasiti, znači morate ponovo pritisnuti tipku kako bi ugasili. Isto tako i s lijeve strane lijevi žmigavac na volanu i lijevi žmigavac ili pokazivač smjera sa zadnje strane romobila. Isto, znači neće se samo ugasiti, moramo ga ugasiti ručno. Sad, ova tipka M, ona je malo kompleksnija, znači na jedan pritisak pali se prednje svjetlo, znači evo, jedan pritisak gasi, jedan pritisak pali, isto tako i zadnje svjetlo, znači jedan pritisak pali, jedan pritisak gasi, a isto to zadnje svjetlo kada stisnemo znači kočnicu, onda treperi. To bi bilo znači od svjetlosne grupe. Sad, ta isti M ima još dodatnih značajki. Znači ovo je bilo jedan stisak, znači na dva stiska mijenja se trip. Znači u kilometrima mjeri prijeđeni put. Svaki put kada upalimo romobil, trip kreće od 0 km, a ako dva puta stisnemo tipku M, dolazimo do ukupnog tripa na romobilu. Evo, u ovom slučaju to je 46 km. Sa ponovo dva stiska vraća se na trip. Znači sad da smo vozili 1 km romobilom pokazao 1 km. I treća funkcija tipke M, znači 3 puta kad je stisnemo mijenjamo pogon. Znači trenutno vidite tu uključeni prednji i zadnji pogon. Ako 3 puta stisnemo tipku 1, 2, 3, ugasili smo zadnji pogon, ostaje samo prednji pogon. Ponovo 3 puta 1, 2, 3, ugasili smo prednji pogon, upalili smo zadnji pogon. I ponovo 3 puta 1, 2, 3, vratili smo oba pogona u funkciju. To bi bilo to. Znači četverostruki pritisak na tipku M nema funkcije, ali sad jedan bonus, jedno dodatni znači funkcija koju nisam vidio da li ima u uputama, ali sam slučajno otkrio. Znači tipka za gašenje kada je stisnete 5 puta za redom, 1, 2, 3, 4, 5. Prebacujete romobil u parking mod. Šta to znači? To znači ukoliko romobil pokušate gurati, on se vraća natrag. Znači ne, gledajte, blokira kotače, znači to vam je
ako dođete negdje ispred trgovine, znači pruža veliku silu. Znači takav romobil možete samo odnesti, jako ga je teško gurati. Tu isto parking funkciju možete uključiti i preko Bluetootha, ali je to puno duži proces. Morate paliti mobitel, paliti aplikaciju, spojiti sa romobilom. Puno je lakše ovo, znači 5 puta, 1, 2, 3, 4, 5 i ugasili ste tu funkciju. Evo, to je bilo pokrivene, znači sve funkcije kokopita ovog romobila. I za kraj jedno završno mišljenje o romobilu. Dakle, nešto pozitivno, nešto negativno. Kao prvo smatram da je ovaj romobil savršen omjer uložene cijene i dobivene kvalitete. MS Energy već par godina dorađuje svoje romobile i to je sada došlo već do vrha. Nema puno više mjesta za popravak za tu cijenu. Savršena baterija koja će pružiti savršenu neku putnu brzinu, a i dovoljnu autonomiju da se možete voziti. Težina idealna za prenosivost sa omjerom, znači udobnosti koju pruža ta težina. Kočnice isto na zavidnom nivou. Reverzibilna kočnica, odlična stvar. Mislim da je to jedna jako isplativa kupnja. A sada, od negativnih stvari, nema ih puno, ali neke sitnice, pa evo moram nešto reći. Znači, električni romobil, šteta da nema električno zvonce. Ovo ima manual zvonco koje radi, ali mislim da bi tu trebalo ubaciti električno zvonce, električnu sirenu koju je ovaj romobil zaslužio. Druga stvar, ima samo jedan utor za punjenje. Ne bi bilo loše da je tu još jedan utor za punjenje, pa nekome kome se žuri da može sa 2 punjača puniti ovaj romobil, da ga puno brže napuni. I treća stvar, gdje ima mjesta za doradu, to je aplikacija MS Urban. Aplikacija na Android telefonu funkcionira, ali je malo možda zastarjela, malo bi je trebalo dotjerati njezin vizualni identitet. A ista ta aplikacija kod mene na Apple uređaju ne želi se spojiti sa telefonom, tako da ne znam da li je neka verzija firmwarea ili nešto. Uglavnom, probao sam par dana, nije se želila nikako spojiti sa telefonom. Na kraju zahvaljujem još tvrtci E-Point koja je zaslužna za nabavku ovog romobila. Svakako njezin link će biti u opisu ovog profila, pa ukoliko vam se svidi ovaj romobil, možete ga po najpovoljnijoj cijeni naći na tom linku. Inače, dečki iz E-Pointa su jako uslužni, rade kompletnu prodaju romobila, zamjenu staro za novo, servis romobila, reklamaciju, šta god vam treba, gume, sve. Ja sam jako zadovoljan, znači oni su odradili vrhunski posao, profesionalno su jako prema kupcu i svakako bih preporučio ukoliko razmišljate o romobilu da ih podsjetite. Toliko za sada, vidimo se u nekom novom videu. Hvala.